دنیای شخصان ایجادگر خاص است، زیرا دنیا و هر آن چیزی که در روی عالم است با نگاه عادی یک رنگ میتابد و تنها نگاه خاصک سبب میگردد تا هر جزئیات زندگی با تصویرهای زیبا به قلم آید. امروز از پیراهه هنرمند قصه میکنیم که برای تماشابین تاجیک آشنا است. استعدادی داشت که در درون نهان نبود و استعدادش کشاده بود. همینقدر سخن می‌کرد، همینقدر آرام نمی‌زد. با وای خوش وقتی ما می‌گذشت. بسیار دوستی نزدیک بودیم. در تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدов نقش‌های ماندگار بسیار آفریده است. یک مکتب شخصی مخصوص است. نقش‌های خوب بازیدم در سینما، در صحنه‌های تئاتر. فتح‌الله عبداللهیف، هنرمند کینو و تئاتر تاجیک، زاده دهه لوچاب ناحیه رودکی است. او در این مکان زیبا در عائله آموزگار به دنیا آمده است. خیلی کودکی چخیل قشلاق هیزو می آوردیم، از مکتب می آمدیم، رحمتی مادر یک بریده نان میدن و گفتم بچه هم هیزو میبره، بعد بیگونی اوقات میخورید. همین خیلی شاید که این خوب بود، شاید که این گرسنگی حس نمیکردیم، به هر حال میرفتیم. کروژوکی حواسکاران صنعت در مکتب بود. دوایو برآمد میکردم همچون اکتور از صنف‌های 5-6. سالهای نورسیش در دیه سپری می‌گردد. او و برادرانش که همگی 10 نفر بودند برای پیشبرد روزگار همیشه به والدان کمک می‌کردند. فتح‌الله میگوید که محبت هنرمند بودن را از عمکش نورالله عبداللهیف گرفته است. همیشه حضور عمکش برایش محبت تازه میبخشید و میخواست تا به او مانند باشد. این مکتبخانه بهای خوب میگرفت و مهمانی هنرمندان به مکتب سبب میگردید تا فتح‌الله هرچی بیشتر بابت هنرمندی و نقش‌های صحنوی فکر کند. اون وقتا بسیار تئاترها می آمدن. من خودم که همین چیز در خونم بود از دوم همه می دویدم. همین من به بلیت در اورنگ گفتم. تئاتر پامیر بسیار می آمد. این خاروخ، شیر پولوتوف گفتنی هم وقت یک اکتور بسیار نامیاشون بود. من گفتن که جوره رفته مردم جیغ میزنی سپیکتاکل به می بیاند، بعد ما توی بی پول می داریم. لیکی وقتی که آمدم همه در من نماندن در اومدنی رفته از قهرم بالون ماشینشون سوست کردم. بعد خیلی قپیدن منه، جزا ندادن و گفتن چوی کردی؟ گفتم من سپیکتاکل نموندم در اومدن. بعد هنرپیشه ها رحمتی بابا سعید یتیموف اونجا بود. ما همکار با کار میکردیم در تئاتر جوانان. خیلی اما کم بودم. قربان حامیدوف بعدی ما و اتهام کرد. یک 2-3 کس از اون قشلاق برآمدیم همچون هنر. چون مکتب را با بهای خوب تمام کرد، راه پیش گرفت سوی دانشکده هنرهای زیبا به نام میرزا ترسونزاده. وقتی که به وای رسیدم صنف 10 تمام کردم، من باید این سند داخل شوم. پدرم میگفت که بچه هم همین الفدرا میکنیم بعد میری داخل میشی. به هر حال دیرم که باشد موی سرم پاکیزه با پاکو میگفتن. اون وقت یک آسیابان داشتیم پاکو کتی موی سر پاکیزه گرفتن. بعد من یک گرفته با این سند آورن حجت رو سپاریدیم و امتحانات سپاردم. کورس یکم سال 1976 و انستیتوت هنرهای زیبا حاضر شده که این سند میگفتن پیش به نام استاد میرزا ترسونزاده داخل شدم. زمان دانشجویی برای فتح‌الله زمانی بود که آهسته آهسته به دنیای دیگر وارد می‌گردید و خود را میان پیراهه هنر تصور می‌کرد. ما اصلا کورس دوم رئیسوری تمام کردیم. پیش از ما یک کورس، بعد 4 سال ما دوم. نیکولای فیلیپیچ شربینا پروفسور بود، از لنینگراد اومده. ما 4 سال هوای خواند. یکی معلم ایماتشو میشه ایماتشویف و هم گذاشت در گرمانیا. انا سورو مظفرشویو بودند.
Аскар Абдурахмонов, Тамара Максунова, Абдушукурова буданд. Ҳамино моро дарс гуфтаган дарси маҳорат. намоишномаи шаби гирифтани моҳ аввалин намоише буд ки он ҷо Фатҳулло Абдуллоев нақш мебозид. 2 моҳи охир дипломни спектакл тайёр кардем, спектакли дипломӣ ва онам буд шаби гирифтани моҳ. Ма яке аз ролҳои асосӣ дар ҳамон спектакл, гарчанде ки ин спектакл дар театри Ловотӣ рафтагӣ буд ва ин рола раҳмати устод Убайдулло Раҷабов бозӣ карданд ва устоди бисёр гиромӣ Ҳошим Гадоев бозӣ кардаги буданд ва ман доданд ҳамин рола. Баъд бисёри ёрдамо ҳам карданд, ҳам устод Ҳошим Гадоев ва ҳам устод Убайдулло ва ба дили тамошобин роҳ ёфтем. баъди хатми донишкада Фатҳулло ягона аз хаткунандагоне буд ки барои фаъолият ба театр омад. дигар ҳамкурсонаш ҳамагӣ рафтанд аз дунболи рӯзгор. داد بشم مرا نمیشناسی من چند بار بشناسم، من چند بار دیدگی میخوانم چرا در روزه نمیخشی تو خواب داری کنگی خوابی کلون برای شما من خلاص شدم. ҳамкурсҳо аз тамоми ҳамкурсҳо як театр ман рафтам тамом. дигараш Барзо Абдураззоқов хонданӣ рафт. инҷа Каримҷон Ғафуров аст, партнёрам, ҳамсинфам, ҳамкурсам ва инҷа рӯй кардан, вилояти Суғд рӯй кардан. хулоса дар ҳамин касби актёрӣ як ман кор кардам тамом. нағз буд аз рӯзи аввал вақте ки ба театр мебии ҳоли ҷавон намедонӣ чӣ кор карданата. хай устодо ёрдам мекарданд ва аз рӯзи якум ман қабидам ҳамон чиза як рол доданд дар спектакли Шоди Солиев бо номи Умед. як рол Шакархӯҷа додам. баъди ҳамин Шакархӯҷа аллакай қариб тамоми спектаклҳои театрда ман банд будам. фазои ҳунарии театр бо ҳузури устодони муҳтарам ва шахсиятҳои маъруфи кишвар барои Фатҳулло дар шинохти хиш нақши бориз гузошт. акнун ӯро лозим меомад то дар баробари ҳунармандони маъруф заҳмат кашад. ҳамаи мушкилоти рӯзгор як тараф буду омодагӣ ба нақшҳо як тараф. ҳамеша кӯшиш мекард то нақши худро омӯзад ва тавонад саҳнаро бо ҳузураш гарм нигоҳ дорад. ман зарур мешаварам аз Нурулло Абдуллоев шурӯъ кунам, оғоз кунам, чунки солҳои донишҷӯӣ ки мо ҳамсабақ будем бо Нурулло Абдуллоев, ба ҳавли падари Нурулло меҳмон мешудем дар деҳаи Қазохон ва баъд ба Лучоб ҳам мерафтем. Фатҳулло ҳанӯз хеле ҷавон буд, яъне писари Акош мешавад ба Нурулло Абдуллоев, амакаш мешавад Нурулло. ва аз ҳамон солҳои донишҷӯӣ мо ҳис мекардем ки ҳамин писарак, ҳамин Фатҳулло ояндаи хуб дорад, чунки хеле шӯх буд, хеле чаққон буд ва мо тавонистем ки ҳамонҷа кам ба Нурулло гӯем ки ҳамин Фатҳулло ояндаи нек дорад. ба фикрам аз пайи шумо қадам мемонад ҷиянатон. ва ҳамин хел ҳам шуд. оҳиста оҳиста бузург шуд Фатҳулло, ба донишкадаи санъат шомил шуд, хатм кард ва омад рост ба театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон. аз соли ворид шудани вай ба ҳамин театри мо, театри ҷавонон, ӯ як намуд дошт, як шакл дошт, як саҳназеб буд, як истеъдоде дошт ки дар дарун ниҳон набуд. вай истеъдодаш кушода буд, бараён буд. махсусан ҳамин нақшҳои масакавӣ ҳамин тез репертуар бо ворид шуд. тез ин хел ҳунармандон дар театр кам дарёфт мешаванд. ҳамин мебиёянд ним сол дар кор вайҳо ба ки оҳиста оҳиста ворид шаванд, ҳамин хай шинос шаванд. лекин Фатҳулло як бора дар чанд намоиш ҳамин параллел вай кардем, кор кардем.
ایشون خودش نشان داد. فضلالله عبداللهیف ما در وقتی که من نه با تئاتر اومده بودم سالهای 86 87 بود. یعنی ما همون وقت همراه کار میکردیم یک جای و از همه رفیق نزدیکی من فضلالله عبداللهیف بود. دوستی بهترین من بود و بسیار جوانی زیرک بود. جوانی یکی از اکتورایی بود که اکتوری حجم‌نگار بود. بهتر در رول‌های حجمی بازی میکرد. به نهایت ابرازهای حجمی خوب می‌آفرید. آن زمان همکاری تئاتر با تلویزیون تاجیک خوب بود. همیشه هنرمندان سندچه‌های حجمی ثبت می‌کردند و نویله‌های تلویزیونی. فتح‌الله با همکارانش در تلویزیون در چند لایحه حجمی نقش بازیده است. الفبا جان الفبا، کانا و دانا از لایحه‌های بودند که محض آنجا تولید گردیدند و هنرمندان میان خلق معرفی گردیدند. از روز اول فیروز جان تلویزیون از روز اول ما گرفتن الفبا جان الفبا را بند کردن. تا الفبا جان الفبا الک من یک فیلمی بسیار کلان حجم مکتب کونا در اونجا چپرگوش بازی کردم. ولی جان موندگی بودند رحمتی همراه مظفر خیالوف در یک دهه دوردست یعنی کلخوزی راحتی گرفتیم یک مچیل و یک عجایب یادداشت است. رستم واحدوف است اول قطیمون نوارده بود و ما باید پوچوش کشنگ میبستیم. کشنگ گفتم محکم بکردیم و با چوب میزدیم. بعد نمک چوشتن همون در کار. ما همه خیلوه بیچاره زدنی کردیم و دو سوده. ما گفتیم و obraz darum دیگه داد و پوچو علاقه خون شدگی بوده. همون نمک چوشتن ده و دودش بلند شد. بعد ستوب دادن. بینیم بیچاره پوچوش حق خورتی هر صوت کرد. گفتیم برادر کن. با ما هم obraz darum دیم رنگی تو. ما اگجو بینیم تو از در حقیقت آوازده بلند کرد. لایق کانا و دانا این اصلا اثر نوشتجاتی ایگمزاد میگفتند و اون نوشتن عزتالله صمدов روی صحنه آورد. ما هیچ انتظار نبودیم که این چایخانه اینقدر مشهور میشود. من فقط خودم دارم اون وقت اگر حق نمیدونم شما جوانتر بودیتون کورتای نیلونوی سفید بود. تگشته مایکه بود. مایکه البته دو دیل کشیدگی این طرف لیوبوف این طرفش کیمچو آروش که هم کورت سفید می پوشیدیم همون نیلونا می توفتم اون چیز. بعد گردنمون بر رمولچه هیلکدار بود. یک تا مانگتفون در دستمون. اون دوره بچه ها همه خیلی بود. از همین سر شد یکم چایخانه خودمون هم در حیرت موندیم که اینقدر وای پاپولار همه انتظار میشد. هر ماه دو تا سه تا میبروردن همه انتظار میشد. چایخانه مشقی اونجا یک وقت رحمتی اوستو بازی کردند خطیامون. نور نیاز بود از وای از کولو من جمعه خانو طالبه کرد. از خوجند بودند. چندین کسا همین هنرمندایی که حجم‌نگار بودند در اونجا برآمد کردند. بوریوف شرم نمیدارد می در یک هنگام فعالیت در تلویزیون و تئاتر برای هنرمندی جوان روحیه نو می‌بخشید. فتح‌الله میگوید لایحه‌های تلویزیونی اکثر هنگام شبانه ثبت می‌شدند. به این خاطر او امکانیت داشت به صحنه‌های تئاتری نیز رسیده تواند. عاقبت فرزندان چی میشه؟ مادر چی میشه؟ این متهمی یک بار غمی مادری پیرتان نخوردید می و به امید فرزند تولد کرد که آینده شاید آدمی بزرگ شود زن و فرزندش نگاه کنند. چی میبینید وای زن و فرزند از شما؟ چی میبینید وای مادری که به امید شما تولید کرد؟ امروز منم حالتون به کجاها رسیده؟ دزدی او وقتی که دزدی کردید اقلا درباره مادر فکر کردید یک بار پیش نظرتون نوردید می مادر پیرتون سحر از 11 تا 1 ریپسه میشد مشق میشد تئاتر ده. بعد مشق تئاتر ما تلویزیون میرفتیم
то 5 бегада аллакай мо бо спектакл меомадем тамошо ва спектакли театра боз мекардем. Фазаш дига буд. Он вақтое ки мо унҷа будем Соҷда апа буданд, Ҳотамбек куф буданд, ана Музаффар Ако буданд, Валиҷон буданд. Ҳамина мо дар намоишномаҳошон нақш офаридагиему, бозӣ кардагием, ҳамкорӣ кардагием. як намоишномаи калон дар бори устод Ловутӣ саҳна гузоштем соли 88. Ма онҷо нақши устод Ловутӣ бар ман супурда шудагӣ буд. Фатҳулло онҷо як аробакаш буд, як нақше ки ҳамин нақши хурд лекин чунон як зебо, чунон хушрӯй баромад ҳамон намоиш ба ки ҳам ҷолиб буд. ҳамон саҳнаи вақте ки Ловутӣ вай аз Деҳнав мебиён тарафи Душанбе, он вақт Сталинобод, баъд дар роҳ устод Ловутӣ қатиш мебиёду, ин ароба қатӣ баъд мебиёд ки як байт мегӯяд. Мегӯяд ки ин байти кист? Ин мегӯяд ки ин байти Бароти Сорӣ. Мегӯем Бароти Сорӣ. баъд бо як байти дигар мегӯяд, вай аз Ловутӣ аст. Мегӯем ин байти ки аст? Мегӯяд ин байт аз устод Ловутӣ аст. ма гуфтем устод Ловутӣ мешиносед шумо? Саҳна ва мегӯяд мо чанд бор салому алейкум кардем. як аробачи сода чандин бор устод Ловутӣ салому алейк кардем. вай хати ҳамин шеъроша баъзан мебиёрад, ман азёд мекунам. вай мегӯяд саҳна чунон бола мазакави вай хати баъд охираш мефаҳмад ки устод Ловутӣ қатиш ароба қатӣ омадастад, бахшиш устод фалоне мегӯяд. ҳамон саҳна куҷое ки мерафтем, вохӯрӣ мерафтем, донишгоҳҳо қатӣ барои мисол студентҳо, донишгоҳмандҳо қатӣ, чизо қатӣ, олимҳо қатӣ, академия мерафтем, ҳамин саҳнаи махсус мебурдем. ҳамин бовар кунед аз кайф, аз ханда, ҳамин як саҳнаи оддӣ, халқӣ, ҳамин деҳқонӣ, содагӣ, ҳамон аробакаш қатӣ Фатҳулло олиҷаноб бозӣ карда. хусусан дар санъати ҳаҷв офаридани миниатюраҳову пародияву скетчу хуб саҳнаҳои хурдхурди ҳаҷвӣ хеле қобил аст Фатҳулло. ва аз ҳама муҳимаш ҳамин аст ки ба мавзӯъҳои доғи рӯз даст мезанад. аз ҳама муҳимаш дар паҳлӯи нақшофарияш, яъне ҳунари актёрияш, иҷрокунандагиаш, ва ман хеле писанд аз ҳунари Фатҳулло ки мавзӯъҳои доғи рӯзро сару кор мегирад ва метавонад ки ҷавобгӯи мардум, яъне ҷомеаи мо бошад. чунки вақте ки аз ҳаёти худи мардум гирифта ба худи мардум илқом мекунӣ, мебахшӣ, ин бисёр хуб аст ва муваффақ ҳам мешавӣ. мо соли 1994 сол туркманистон рафтем, фестивали умумиҷаҳонӣ буд. мо намоишномаи Сафармақсума бурдем. Сафармақсума бурдем, дар ҳамонҷо бовар кунед, агар бисёр нақши, як нақши ҳамитар оддие дошт ки гӯё ки дар назари ҳеҷ кас қадар наменамуд, лекин вай ҳамон нақши ҳамин хел бозӣ кард ки бовар кунед, агар мухлисои худаша дар ҳамонҷо вай мардак пайдо кард. мо дар чанд нақшҳо ҳамроҳ будем, дар ҳикояҳои Чехов ҳамроҳ бозӣ мекардем, дар спектакли Ҳотами Той бозӣ мекардем, дар якчанд нақшҳои дар Афғонписар бозӣ мекардем, ҳамроҳи Фатҳулло. вай роли Алфреда бозӣ мекард, бениҳоят хуб бозӣ мекард. паҳлӯи дигари фаъолияти Фатҳулло Абдуллоев кино мебошад. ҳанӯз аз овони ҷавонӣ ӯ ҷойгоҳи худро дар кино пайдо намудаву маҳбуб ҳам шуда буд. бинандаи азиз хуб дар ёд дорад ки дар филми Дарди ишқ чӣ гуна дар нақши гунг бозингарӣ кардааст.
ҳатто як эпизодчо нақл мекунам фирӯзҷон, саҳари мо бояд ба навор гирем, даҳани дари меҳмонхонаи хат лонда, ман ҳам либосҳо кати биромода ҳамин хикара шиштагӣ якун. Агар либосҳоям гунгадагӣ бошад, я шапки қирғизӣ дошт. Лисам хе пеш омадам, ҳам такара шиштагӣ будам, чанд кас оварда танга партофт. Пул партан. Бародаро, ман гадон не акаҳо либосҳои тира дед, дилмон сӯхт. Ман хам мешана бошам. Инам хеле рӯза ҳам дидем. Неки беҳтарин лаҳзаҳо, беҳтарин актёрҳо кати ман ҳамин филми Хобои апрелӣ артисти мардумии Россия Сергей Никоненко, Атоака кати ба ҳамро, Тоҳир Собиров кати, Дилбар Умарова, Гулсара Абдуллоева, як бузурго кати сёмка шудагӣ, навор гирифтагӣ, ҳамин дар ёд мемонад. ҳамкоронаш мегӯянд, ки Фатҳулло Абдуллоев дар театр ва кино мавқеи хоси худро дорад, ки ҳар як коргардон метавонад дар кори хеш барояш нақше пайдо карда бошад. чеҳраи хоксорона, маҳорати баланд ва собиқаи хуби корӣ барои Фатҳулло имкон медиҳад то чӣ дар саҳнаҳои театру телевизион ва чӣ дар кино маҳорати хуб нишон диҳад. ана дастболоии Фатҳулло дар паҳлӯи ҳунараш ана ҳамин аст, ки мавзӯъҳои рӯзро интихоб мекунад, мавзӯъҳои муосир, мавзӯъҳое ки ба мардумамон наздик аст. дилхоҳ мавзӯи, дилхоҳ рӯйдоде ки имрӯз дар бозори Панҷшанбе ё дар бозори Корвону Саховату дигар бозорҳо пайдо мешавад, мебинем ки Фатҳулло ҳатман ба ин мавзӯъ даст мезанад ва барои ҳамин ҳам ба мардум писанд аст. Фатҳулло имрӯз яке аз маҳбубтарин ҳунарпешаҳои мо аст. дар саҳнаи ҳаҷв гӯем, дар танз, дар мазҳака, дар шӯхӣ. Акун вай кино чӣ хел аст? Вобаста ба актёр аст. Агар актёр ҳамин рӯз холӣ бошад, ҳамин рӯз сёмка мекунад. Неки набошад, пагаба мемонад. Рӯзи холӣ шуда ё соати холӣ шуда. Баъзан сёмкаҳои ман шаб аз соати 2 шаб сар мешуд. То субҳи саҳара, то 6 саҳара. Ҳамрӯз сёмка мекардем. Боз пага саҳар соати 11 машқи театр, соати 7:30 спектакл то 11 шаба. ҳамин хел байни ҳамин холигида мо рафта ба навор мегирифтем. Мушкилам буд, чунки монда мешудӣ. Спектакл қимтар. Театр ин як қаҳрамонро бозӣ мекунӣ, аз сар то охира ту банд. ҳамун фикр нисбати кино хеле мушкил аст театр. Гарчанди кино тез актёра чӣ мегӯянд машҳур мекунад, мебинанд мардум. Неки ба ҳар ҳол кино осонтар ман ҳис мекунам, чунки киное ки ба ҳамон кам миқдор мегиранд, ҳавояш камтар барои актёр сабуктар аст. Сложно. Почему? Почему? По кочану. Вот такой вопрос. Чем кормят птичек? Каких птичек? Ну, всяких. Порхающих. Ну, там, зернышки, водичка, хлебушек, да? Наверное. А чем кормят, извиняюсь за выражение, парнокопытных? Лошадок, бегемотиков? Травой, сеном. Точно. И, заметь, добавляют еще фрукты, овощи. А всяким макакам, шимпанзе, еще цитрусы дают. А весной огурчики свежие. Раньше, чем людям. Ладно, такой главный вопрос. Чем кормят хищников? Рацион медведя, значит, мясо, рыба, рыбий жир, дрожжи сухие. Какие дрожжи? Мясо-рыба. А что такое мясо-рыба? Мясо-рыба, значит, это белки и углеводы. Да. Вижу, Ян Варкаримов, ты еще не специалист. Подучить тебя надо. Нет, с химией, зоологией у тебя все в порядке. Теоретически ты подкован, но... Вот у меня есть знакомый таджик, тот... Владимир Павлович, вас к телефону, междугороднее. Иду.
Ладно, продолжай в том же духе. Смотри, мясо сюда, Хорошо. кости сюда, понял? Ага. Да, если зайдет человек, скажет это Сергей Степанович, Да. отдай ему это. Ага. А это отнеси львам. Хорошо. фатҳулло абдуллоев то соли 1997 дар театри ҷавонони ба номи маҳмудҷон воҳидов фаъолият карданд. баъдан ба шаҳри хуҷанд меояду аввалан дар театри ба номи камоли хуҷандӣ ва баъдан дар вазифаҳои гуногуни бахши фарҳанг фаъолият мекунад. ҳамун конодона ман инҷа ҳамроҳи ҳамун каримҷон ҳамкурсам. ҳавай кати ман вақте ки ротепа омадам ротепа баъд инҷа омадам, каримҷона гуфтам ки биё ҳамин чиза ҳардумон ҳаминҷа ташкил кунем. баъд каримҷон худаш бисёр нависандаи хуб аст. ҳамин саҳнаҳо қариб худаш менависад, ки вай ҳамон актёре дида менависад. баъд ҳамин каримҷон кати кушодем ҳаминҷа. баъд кушодем хеле бозӣ кардем, як 3 сол 4 сол ки хандинкамона гузарондам. хандинкамона ташкил карданд, мо инҷа гузарондам. баъд мо хандинкамонда кор кардем, як 10 сол 12 сол дар хандинкамон кор кардем. ба оҳиста оҳиста пароканда шудем. ман инҷа омадам, каримҷон вай рафту, гулбаҳор рафту, сулаймон хай ва бо гашта омаданд. хай хандинкамон то имрӯза ҳаст, кор мекунад, фаъолият дорад. конодонам ҳами хел хай акнун аз сабабе ки ман камакак касалӣ шудам, ози каримҷон ҳамроҳи писараш тайёр кардем, ҳар душон рафта консерта бозӣ карда мебиям. ман рафта наметавонам рости. имконияти рафта. агар ягон ролам бозӣ кунам, хеле шишта бозӣ карданам дар. ростӣ устода аз овони кӯдакӣ, аз овони хурдӣ мешинохтам ҳамчун ҳунарманди ҳаҷв. бештар нақшҳое ки дар саҳнаҳои ҳаҷвӣ бозиданд бештар дӯст медоштам ва хушбахтона тобистони соли 2015 дар як чорабинӣ маро даъват карданд апаи гулбаҳор ғаффорова. гуфтанд нақши шоҳ ҷамшед як ҳунарманд бозӣ мекунад. аз сабаби он ки он қадар садои хуб надошт, маро даъват карданд. ман ҳамчун офарандаи нақши шоҳ ҷамшед ба ҳамон нақш овоз додам ва ҳамон рӯз овоз додам. шаб тахминан соатҳои 9-10 ба ман занги телефонӣ шуд. мебардорам, як садои бисёр марғуладур, як садои ошно. гуфтанд ман фатҳулло абдуллоев. ту кӣ ҳастӣ? ман гуфтам ман ҳикматулло ҳунарманди театри камоли хуҷандӣ. гуфтам пагоҳ ба утоқи кори ман биё. он солҳо устод мудири бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Гулистон, яъне собиқ Хайрохун, маро даъват карданд. шинос шудем бо устод ва устод маро ба кор даъват карданд. аз ҳамон сол то он соле ки устод ба нафақа баромаданд, мо ростӣ ҳамкорӣ кардем, ҳамкории эҷодӣ ва зиёд ба назди устод меомадам. устод ки ҳунарманди театру синемо ҳастанд, бисёр маслиҳатҳои хуб, насиҳатҳои хуб ва дар ин роҳ чӣ мушкилот ҳаст, чӣ пешравиҳо ҳаст, ҳамаи нозукиҳои ҳунарро аз устод омӯхтаам. سلام شینید خب بچه‌های شیرینی من то ин ҳангом дар хазинаи театр ва кинои тоҷик шумори 60 намоишномаи театрӣ ва беш аз 10 филмнома бо самгузории Фатҳулло Абдуллоев ҳифз мешаванд. Фатҳулло Абдуллоев мегӯяд, бо ҳама он имконияте ки то имрӯз дошт, тавонист дар рушди синамову театр саҳм гузошт, вале ҳанӯз аз кори хеш қонеъ нест, зеро ба қуллаи эҷод расида натавонист. شبنم جان سور چیست؟ بسیار میخواستم که یکون فاجعه بازی کنم، یکون دراما بازی کنم، لیکن نمیدونم برای چی باور نکردم. وقتی چی خیلی میبروی بسیار این همون خانه گفتم مردم خنده میکنن. این همین خیلی است. برای همین رولوی بسیار همین دلم میکشه که من بازی نکردم تا شاید روزی شود اگر حیات زنده ماند
شاید روزی شود و یگان فیلم ده همه خیلی تکلیف میکنند، یگان رولی با دل نزدیک ده فریاد. آفرین آفرین قندت زن کنی توشتی مروف سول. تو از اول بی سواد بودی، تو بی سواد بودی. خوش خدی رفت سول. آفرین. آی تنبل خوجه، باید هر درس پرته تازه کردشینی، تازه کردشین. تنبله حالا بینه، حالا بینه. وای وای وای. آی گوش کن غفور، تو یک عمری همین محمد علی خطی کار جنگ نکنیتون، مناسبتی ناز کنیتون، فهمیدینی؟ اینجا می من جنگ کردگی نی، این ابوشا زدن بیرون با، لیکن با من امین من همون کتی باز من مناسبت کرده سور کردم. فهمیدی غفور؟ آفرین آفرین، من از شما خورسند، من خورسند. گوش کنیتون بچه ها، این به انتظامی در چیزور و باید همه باشد، فهمیدتون؟ شما حاضر میشینید خوش رو یک درس تیار کرده، من رفته نبودگی های میبیارم، فهمیدید؟ صلح چیست؟ یعنی مناسبتی خوب با هم دیگر، انا این رو صلح میگن. آفرین آفرین آفرین، شما موضوع خونده شنید، من حاضر رفته برمیگردم. حاضر رفت از پس من نیا. رفت فتحالله عبداللهف امروزها از بیماری چشم اذیت میکشد و امید دارد که اگر وقت امکانیت دهد بهر آفریدن نقش‌های خوب سهم خواهد گذاشت و از روزگار و پیراهه زندگی خیش راضی است و از رشد و نموی تاجیکستان عزیز شکرانه می کند. دلم برای صحنه میسوزد، میخوام بین خلق باشم، میخوام همه وقت صحنه در بند باشم، لیکن افسوس